салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед. подписчикои муҳтарам, аъзои канали ман ва худованд ҳар ҷо ки бошед сеҳат саломат бошед. имрӯз мавзӯъҳои муҳим дорам, хабарҳои муҳим дорам ва ба шумо мефаҳмонам. видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед, ба дигарон фиристонед, лайк гузоред. ҳазорҳо инсонҳо видеоро тамошо мекунед, аммо лайк намегузоред. лайк мондан барои ман аҳамият надорад, фоида надорад. фақат ба ҳамватанон, ҳамзабонони мо ки вақте шумо лайк мегузоред дар саҳифаи ютуб ҳамин видео паҳн мешавад, дигарон мебинанду истифода мебаранд ва онҳо низ мушкилӣ доранд, проблема доранд, проблемаҳои онҳо ҳал мешавад. ин як кори нек ҳам аз тарафи ман мешавад, ҳам аз тарафи шумо, барои ҳамун лайк мондани шумо ки видео паҳн мешавад. дигар ягон аҳамият барои ман надорад, ягон фоида низ надорад. ҳаминро гуфтаниам ки зиёди шумо савол медиҳед оиди пособия, самозанятост, оиди нафақа. хоҳиш мекунам видеоҳои пештараи манро бинед. як. дуюм, ҳар яке шумо дар русия зиндагонӣ доред, шаҳрванди русия ҳастед, аввал бояд электрони почта дошта бошед, дуюм саҳифаи госуслуг дошта бошед, сеюм рақами телефони шумо ба номи худтон бошад. баъдан барои пособия, барои нафақа медонед ки ба воситаи МФЦ ҳама вақт шумо ариза пешниҳод кунед. худатон ба идораҳо наравед. ба воситаи анамо МФЦ дар госуслуги шумо даромада, кормандони ҳамунҷа дар пеши шумо шишта аризаро пешниҳод мекунанд ҳамроҳи ҳуҷҷатҳои шумо ва ҷавоб дар саҳифаи госуслуги шумо меояд. шумо ҷавобро мебинед ва ҳамун ҷавоб агар рад бошад, камбудиҳои худро ислоҳ карда бо асари нав бо МФЦ рафта ариза месупоред. ягон мушкилӣ надорад. русиро надонед, қонунро надонед, марҳамат, МФЦ равед, ҳамроҳи ҳуҷҷатотон бемалол ба шумо кӯмак мекунанд. ғайри ин гуфтанем ки ба ҳамагон маълум аст ки моҳи тобистон ҳамагон мехоҳанд ки истироҳат кунанд ба ягон табобагоҳ, масалан санатория, ягон хонаи хешу табор, аюдати волидон ва дигару дигар, яъне тӯю маъракаҳо ва ғайра. тобистон худаш ин 3 моҳ моҳи истироҳатӣ аст. мактаббачаҳо каникул ҳастанд. бинед ки фарду 1 июн рӯзи масалан ҳифзи кӯдакон аст. ғайри ин 3 моҳ кӯдакон каникул ҳастанд. ҳар як инсон мехоҳад ки масалан набираш бошад, фарзандаш бошад, истироҳат кунад, ягон ҷо тамошо барад, то ки амо асаби кӯдакам ором шавад. дар мактаб доим дарс хона хаста мешаванд, монда мешаванд ва ғайри ин ҳар як инсон мехоҳад ки истироҳат кунад дар ҳамин моҳи тобистон. барои ҳамин гуфтаниам ки ман низ шукр ҳамин гарм мешавад, ҳаво гарм шавад, доимо дар сафар ҳастам, сафарҳои гуногун, доимо дар сафар ҳастам ва бо вуҷуди ин ҳам доим дар ҳамин канали ютубам даромада мебинам кани ки чӣ комментария навиштааст, чӣ савол додааст. кадом саволе бинам ки агар такрорӣ аз видео дорам ҷавоб намедиҳам, ҳам хел мехонаму мегузарам. аммо бинам ки агар видеода масалан дар поёни видеои ман саволи нав аст, ман кӯшиш мекунам ҳамун саволи нав баъд ҷавоб нависам, камам бошад ҷавоб нависам, ё ки чандта савола ҷамъ карда як видео пешниҳод мекунам. ҳама ин вобаста аз вақт ва саломатии ман аст. аммо кӯшиш мекунам ба хотири шумо ки масалан савол нав бошад, камам бошад, як ҷавоб, як ишора пешниҳод кунам, то ки шумо сарсону саргардон нашавед. ва аз шумо хоҳиш мекунам вақте ки видеоҳоро мебинед лайк гузоред, ба якдигар кӯмак шавад, дигарон тамошо кунанд, ба дигарон падилица кунед, фиристонед дар масалан телефонҳои худ, то ки дигарон тамошо кунанд, аз онҳо истифода баранд, проблема доранд, мушкилӣ доранд. ба ҳама маълум аст ки дар ин соли замон ҳама мушкилӣ дорад. якдигарро дастгирӣ кунед, бахилӣ накунед. кори шумо буд шуд, бо фикр кунед ки ба монанди шумо ҳаст одаме ки проблема дорад. савоб гиред, кори нек кунед. ҳаминро гуфтаниам ки дар думаи давлатӣ, дар госдумаи федератсияи русия лоиҳа законопроект пешниҳод шуд ки давлатҳое ки дар евразия дохил нестанд дар русия, шаҳрвандони онҳо дар федератсияи русия таксӣ меронанд, яъне таксӣ кор мекунанд, ҳамонҳо масалан аз рондани таксӣ озод карда шаванд. давлатҳое ки мисол шомили евразия ҳастанд, шаҳрвандони онҳоро касе кордор нест ва ин дахл надорад. ин лоиҳа, ин законопроект ба онҳо дахл надорад. акун ин хел гирем тоҷикистон, ӯзбекистон дар евразия дохил нест, дар федератсияи русия шомил нестанд
و ممکن همین شهروندان انا همینو مثلا از راندن تاکسی آزاد کرده شوند. عینی حال همین خیلی خبرها رسید که زیاده از 10,000 مثلا نفرایی که تاکسی میرونن از کار رفتن، سترویکا ساختمان ها رفتن، با دیگر کارها گذاشتن. الکی فهمیدن که این قانون پیشنهاد شده است، لایحه‌اش پیشنهاد شده است، دستگیری شده است این قانون. برای همین سری وقت از پای کار کوفتن و به دیگر جایها رفتن. همین رو به شما گفتنیم که باز خبرها مثلا معلومات ها به ما رسید که از ماه ایون ممکن نرخ تاکسی در فدراسیون روسیه بلند شود، چون که راننده ها که نباشند مثلا نرخ تاکسی بالا می رود. برای همین نفرانی که عین حال تاکسی می رانید و عین حال کار کرده ایستاده اید، کوشش کنید کار یابید، تستر کار یابید. کار در یک روز دو روز یافت نمی شود. عین حال امکانیت دارید کار یابید، در کدام ولایت شهری که کار می یابید کار یافتید، در آن میتونید پری رجیستراسیون کنید. همونجا رفته رجیستراسیون میکنید، پاتنت میکنید و کار خود را دوام میدید. یک بار اگر شما از تاکسیرانی آزاد شوید، یک بار شما کار نمییابید. مهلت میگذارد، پاتنت شما بیکار میشود، رجیستراسیون شما بیکار میشود، باز دیپارتاسیون میشود از فدراسیون روسیه. و خیر این در گستوم لایحه زکان پروژه پیشنهاد شد که نفرانی که در فدراسیون روسیه با قرض ایپاتیکا از بانک های فدراسیون روسیه خانه خریدن، مثلا از بانک قرض ایپاتیکی گرفته خانه خریدن، کوارتیره حولی خریدن، عین حال در زکان پروژه پیشنهاد شده است که همون نفرها اول تا امروز مثلا اجازت نبود نیست که خانه که قرض ایپاتیکی است فروشد. یعنی وای خانه بانک حساب میخورد، در اختیاری بانک است، بانک اجازت نمیداد که خانه رو فروشن. انا همین مسئله رو در گستوم موندن، در گستوم همین لایحه رو پیشنهاد کردن، دستگیری شد که صاحب خانه هایی که مثلا قرض ایپاتیک قطعی خانه دارن با آنها اجازه داده شود، امکانیت داده شود آنها خانه های خود رو فروشن با نرخ بازار، چقدر که فروشن نرخ بازار قطعی و قرض ایپاتیکی اونها چقدر مونده است در بانک همون را پرداخت کنن، پگشت کنن و بعد اون موندگی باقی مونده پول از خود اونها شود. مثلا اول اجازت که نبود برای فروختن خانه، بعدا اول خانه ها ارزان گرفته شده است، بعد بینید یک بار نرخ ها بلند شدن. خانه که مثال 2 میلیون 2.5 میلیون بود حاضر 4.5 5 میلیون است. مثلا امکانیت هست که اگر همین تسته به امضا رسد همین قانون، نفرانی قرض ایپاتیکی قطعی خانه دارن مشکلی دارن، هر ماه پولی همون پرداخت کردن نمیتوانن، شرایط ندارن، از کار موندن، بیکار موندن، شرایط وزنی دارن، با اونها خیلی خوب میشن. مثلا میگیرن 4 ماه با اونها مهلت میتن، اونها با بانک مراجعت میکنن، عریضه پیشنهاد میکنن که خانه رو فروشم، بانک اجازت میدهد. وقتی 4 ماه اجازت داد خریدار یابن، چقدر اگر نرخ رو بالاتر فروشن برای اونها خوبتر، قرض ایپاتیکی رو پگشت میکنن، پرداخت میکنن، باقی مانده پول رو گرفته یگان خانه ارزان، یگان دچه ارزان گرفته زندگانی میکنن. مهم که از بانک خلاص میشن، از قرض خلاص میشون، از فایز پرسنت دادن در بانک خلاص میشون. همین زکان پروژه پیشنهاد شده است، یعنی قبول شده است از طرف دومای دولتی. این لایحه اگر تحت امضا تستر بررسی شود و بسیار این یک خوب میشود که مشکلی نفرایی که قرض ایپاتیکی قطعی خانه دارن مشکلشون آسان میشود. فرض کردیم خانه رو اگر 2 میلیون خرید یا 3 میلیون خرید، ممکن همون خانه واسه 6 میلیون است، 5 میلیون است، 5.5 میلیون است. قرضش اگر 1.5 میلیون مونده باشد، مثلا 2 میلیون مونده باشد، خانه را میفروشد، قرضش پورا پرداخت میکند، بعد پرداخت قرضش باقی مانده پولش مثلا میگیرد، یگان زمین میگیرد. زمین پر است در فدراسیون روسیه، هم ارزان است، میتواند زمین گرفته 3-4 خانه مثلا میانه ساخته زندگانی کند، یا که مثلا یگان دچه خرد. مهم که از قرض خلاص میشود، از قرضی که هر ماه پرابلم میشود. در امان الله باشید. ویدیو رو پدیلیت کنید و دیگران فرستانید. سلامت باشید.